Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Dlaya Nyoka, man. Member, of course, your team, Dr. Joe Shirimani. And then, of course, that about a funny but yet controversial matter, of course, about the Henny C. Yeah, so previous I'm showing ako endlo video kwa ka channel ke ikombisa ku hey isiko kusuka le ka team Dr. Shirimani kuna Dlaya Nyoka nga complain swinene. Video already in FM ka save na tani ka vekele a link on top comment. However, already kuna some great news. Kuna some great news because ka singona of course at 14th April, as you can see fika scroll ka account ya Dlaya Nyoka tani swim swona kwalano lo mfana scroll on phone kuma ku hey impela kuna some great news la ka the good news from Dlaya Nyoka i ku Mr. Mabuza veri va ta humesa album ya mena ya 2024 and va vula leswi futhi ku ri va ta nizamela ntirho eka khampani ya vona. God bless you sir, as you can see kwala. So who's Mr. Mabuza? After ni confirm na Dlaya Nyoka, Mr. Mabuza is the god. So the god i sponsor lexi xi nga ndlela Sayicology album nga ma hleketa le ka conglomerate studio leyi is the same sponsor. Of course Dlaya Nyoka na yena a ri kona ka that project ya Psycho, so of course already so a ri na some presence le ka conglomerate studio. Bayikona magale so nga vula tani ku congratulations to Dlaya Nyoka, then hi tlhela hi khensa swinene ka the god ku va va tise ku pfuna eka Dlaya Nyoka, and then tsakisa ku lava tlhela va kombisa na mhaka yo va ta tlhela va n'wi kumela na ntirho laha swi ri kahle swinene sweswo, because mina honestly speaking I don't believe ka ti-donations, because if we donate to someone swo boha mali eventually yi hela. So what's the way forward ri swi ndlisa sweswo? So loko ku ri va ta n'wi zamela na ntirho ni vona ku ri mhaka kahle swinene. So nga vula tani ku swi kahle swinene as already stated. So nkarhi wun'wana swa pfuna loko munhu va kha a rila online i rile Dlaya Nyoka ni va vona va kha va sola va ku hey wa nga sungulangi a vulavula na Dr. Joe Shirimani, swin'wana swi va swi ri beyond that, swi nga ri kotekini. So i rilini online swi n'wi pfunini, so hi leswo swi kahle hi Dlaya Nyoka. And then of course hi ndza hi ya ka Henny C. So kuna event leyi Henny C a nga fika i posta ku ri khale nyana khala ndla video swona ku ni mashoku ka ku nghenela ti-video to hambanahambana laha nga fika posta this poster ne. So ni ta vheta ni va ni nghene ka ti-comments of course ndo hi khira leyi swona. So loko hi langutisaka this event ne nda tlhela hi ya ka Henny C, of course hi fike hi vona va fika kombisa ku no men are allowed, which means vavanuna a va laveki. A ni mashoku ti-events leti mi kuma ku ti va ti directly win straight to women, as you can see kwalano tani sweswi mi nga kombisa kwala ku i Giyani Mother's Day, as you can see kwalano Giyani Mother's Day picnic. So kwala va tlhela va kombisa to be specific ku men are not allowed, mara Henny C was invited. So mhaka leyi yi funny at the same time i controversial. So as you can see kwalano vo tala va le ku vuleni ka swi va tsakela ku va swi vula, van'wana va ze va vutisa ku va vona ku Henny C a hi n'wanuna na or i tlangela ti-team hinkwato na. Ma yi na mhaka leyi. So I think postara leyiwa hi a little bit messed up. Loko ku ri vavanuna a va like in terms of the artist ta laveka, like I think a fika va space fa yini ku ta kha ti laveka, because ku na un'wana a nga fika a reference laha i mathebula ne a nga fika kombisa ku laha vavanuna va invite wini ka Mother's Day ya le Tsanini. So mara loko hi fike hi cheka laha a swi tsariwangi swo men are not allowed ma swona. So I think a va swi structureangi kahle swilo swa vona. Ma ku va na mhaka leyi, if men are not allowed sure na ti-artist ta xinuna fe ti nga ri ko. So that's why mi kuma ku mhaka leyi controversial. So mi ta mi kha mi commenta ku n'wina mi hi vona xinjhani, mara ku hi mina I think swa ku postara liya leswi a yi fike yi tsarisa swona a fike va swi like yini problem ni tshama loko ni ku dzika muku a hi rona rito leri a ni to ni ta tirhisa rihi, a fike va swi okay swi brief ngopfu ne. So a fika va swi broadenini ne, swi va broad at least, or va kombisa ku only male artists are allowed, mara in terms of attendees only females are allowed. Ma yi ku na mhaka leyi. So hi leswo loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tika subscribe. Yewena lasi nikhesini kususiwa andlwini u tiyisa ka xikhasamandleni.